chibai ule voini November ni som pathum sangni le somni pakhat inrin ni ania nimin November ni som pani khan COVID-19 ria wangin zai thiam mo tet neya aboral ani rampum huapa mi puite beilen a military council sipai zale somni pasari thi in karen state ta zachuang an thi nimin November ni som pani tlailam dar thumvel khan sakai region Suebu township GPU kong le pangchai muyo inkar konga military council sipai motor pani chu CNT Suebo 10 landmine in baya military council sipai pathuman thi thu CNT Suebu tale tual chung mi puite fin fian atanga ria tani Sueku a sipai longka ni in sipai pathum le longkhal tuan thi Kachin state Sueku township Bukong khua chautan ye katabula ral thuam liana ka fu military council sipai ta chuan na longa sipai pathum le longkhal tu mi pakhatan thi thu tual chung chanchin ziana tanga ria tani mungyo a police station commander thi sakai region mungyo township mungyo le amin inkar konga November ni som pani chonhudar khalle chan vevel khan mungyo township tual chung veng him tu electricity polten police motor an baya wangin ngiang phiu pin police station commander thi thu mungyo electricity polten an soi pi township moza kho administration office kan in sipai pathuman thia PDF pakhata thibok Pagori gen pi township chaklam kho pui pon lam om moza kho administration office security duty ta chu November ni som pani jingkar khan tol chung ve hum to polten an baya military council sipai pathum thi in officer pakhata liama PDF lam mi pakhata thi thu pago PDF tenan soi ani brigade thum te area ni chungin sipai somni pathuman thi Karen National Union KNU brigade 5 to control area Phapun district chunga operation nei military council sipai tele KNL te inkara November ni kuale ni som ni chungin inkana tum somni pani chuaka military council sipai somni pathum thi in liam tur thanem takan om thu KNL te hne na tanga ria tani Phapun ko ngani ni chungin military council sipai le BGF tang kopte ben nia mi somriat pali thi in mi somthum pasari in liaman tur Karen state Phapun district chunga Khuete khobul Phapon kongpuya November ni som le ni som pakhat ni chungin military council sipai le BGF tang kopte chu KNL le brigade 5 na 10 landmine ni nan baya sipai somriat pali thi in liam tur mi somthum pasari anom thu le sipai thi taruang chu kongsiran phum tap top thu tual chung chanchin ziana salwan presa zialan ani kun chian kong township a sipai motor bai ni in liam tur sipai pali an thibel Rengun Simlam district kun chian kong township a November ninga zan khan firfiak military council sipai patrolling nei te chu de danole ingalong kho inkar yanchi aung thlan mol bula landmine na bayan nia military council sipai pasari thi in liamna taktur som pathuman oma heng liam tur mi som pathum jinga mi pali te hi an thi bel le thu tual chung chanchin ziana ko mu niusa tarlan ani ko mu wa inkana thlengin sipai pani in liamna takan tura tual chung mi pani te po silai mu ina fu Rengun region ko mu township machi kan khonung lam om mahasi kan u school kong koibula November ni som pani tlailam khan military council sipai motor pani chu bayania sipai pani in liamna takan tur thu le sipai tena silai an tong pong ka wangin tual chung mi pani ten liaman tur thu ria tani military council sipai motor injui chu landmine le siam chop grenade launcher bai ni in major rank kai pakhat telin som pangan thi Kanggo atanga cho lampan military council sipai motor somthum chuang injui chu pongya tlang chawa yo mi puive him to pol yo DF 10 lambunin nimin November ni som pani khan landmine le siam chop grenade launcher in anlo baya sipai motor panga chu bomin fu in sipai som panga chuang an thia liam tor thanem takanam thu le major rank kai thita ruang chu helicopterin an phura yemen ni kem commander po in liamna taka tur thu YDF 10 thu chuan siamani matya kho puilu na check gate bomo poka sipai captain pakhat le police palian thi Mandalay region Mandalay le muko inkar kong om matya kho puilu na tinga chang check gate chu nimin jingkar khan bomo be nia sipai captain pakhat le police palian thi thu ria tani jingkar khan tinga chang check gate lama bompuak ri kan ria he check gate duty te hen sol hle ni nan soi
mataya PDF ten bominan baya sipai pangan thi tinan soi ti in tual chung mi pakhatin a soya he thil thleng chungchang hi mataya tual chung mi puiweng hem tupol PDF ten an bayani thu chuan siama Alliance Brother ten bomin kan bai bom pakhat chaw puaka sipai captain pakhat le police ui chaw pali an thi ti kan lo sia kaini Alliance Brother chu himdam takin kan tolson le thei ti in mataya PDF member pakhatin a soibok boma bai an ni hnu hian Military Council sipai ral thom keng pol te thlen belin endik le dapin security an keng khau hle ti ria tani pi khua police campus sipai pathum ka hluman ni Pagori Jen pi township a November ni som pani jinglam khan police camp pakhat chu pago PDF tenan baya police campus sipai pathum an thia officer pakhat po hliam ni in pago PDF ten thu chuan siama pi township mozamia uma administration officer police camp a November ni som pani jinglam dar thumvel khan pi township PDF tenan kapa sipai pathum thi in officer pakhat hliam ti ria tani anin ka ton na lama pi township PDF pol jingmi pakhat po sipai lamin ka fuin athia tun hmai hian pagori jan chunga mi puiweng hum tu pol sang-sangin firfiak Military Council sipai te in obna le sum don na te chu target a nain tunma ain na sajokin an bei chhozel ani dalan nia riat mai che pakhat ka hlumani thu thowe gorilla force den an soi tanin tai region thowe khopuya Military Council report pitu nia riat dalan doza chi ui chu silaya voi kwa ka pin anthen fai thu thowe gorilla force den an soi doza chi ui hi thowe khopui chunga kongzo tu tele kongzo hruai tu te ba ka revolution pasal thate firfiak sipai ten an daran man thaina tura en thatu ni in a report thin wangani ti in nimin November ni som pani sundar som pani khan thowe khopui pochun venga silai ka pin an thian fai ti ria tani chuba ka doza chi ui hian dan lowaman tok tual chung mi puite chu jela tangin kalak chua sakang cheu ti in sum tam takadil thina chumikara chuan commission na thokin mi puiten rim takan tho chu sa sum te chu uchuak takin adil thin ti in thawe gorilla force tenan soibok ani tual chung mi puite ro sum le democracy nei le theina narammu pasal thate man le than ni theina tura thoktu Military Council sal le apol eng angmi po ni se anchung komembar zongjong telan then faizel to tur thu thawe gorilla force ten ria tirna thu chuan siama chuba ka Military Council nuaya mani masial mi pam ham venglal tele an pol te po Military Council nuaya tanga arang thai angbera in hnuk dok turin an ria tir ngal bokani renguna Military Council thlop tu dalan mirorum khinsaya kani in khinsaya report awangin tlaintaya PDF mi pakhat sipai tenan kaplum rengun tlaintaya township veng som parian na sipai thlop turu kolle report petu dalan ni bok mi chena in run a sipai te tana pol dina ti chia saktu mi suarorum khinsaya chu nimin November ni som pani tlailam khan ka ani thu tual chung mi te hena tanga ria tani tlaintaya township bu ang chokonga suyen e bazar chak number som pani school court ong to leibula mirorum khinsaya khal kar chu baika chuang mi pani ten tlaidar nga lemni somli khan silain voithuman kapa a hmuna thi ngal thule mirorum khinsaya hi kan hnunglok khan Military Council ten jela tangan chua zalen ni in Military Council ten in kopin misual en diktele democracy movement a phusate mana thattura sipai ten an roi ani thu tual chung mi ten an soi ani ni reivak local ta khan misual khinsaya report awangin leintaya PDF to omna mun khat chu Military Council sipai ten an lu chua PDF thalai mi pakhat manan ka hlum thu leintaya Revolutionary Youth Network ten hena tanga ria tani kan hnung loka not dakonga Military Council thlop turu kol misual nagalia ka hlumani hnu khan nagalia thattu te chuime kania in ka ton na la thleng rengani 120 township a voxazor le pau township a dalan pakhat tha anni Mandalay region Maithila district 120 township a voxazor mi papakhat November ni sari jinglam khan ka hlumani thu khomi ten hena tanga ria tani an tha tak chu Military Council report petu dalan ming thang tak ku che nia voxazor ani tunan thana po seuto kholom ngian kan khuwa chiwa temple kota voxa zorlain an ka phlum tin tual chung mi pakhatina soya ku che nia thattu te hi engpol ngian ni kan la hrelo 120 township a hian November ni som pakhat po khan
temple ngak tu puithiam pakhat le headmistress pakhat ka hluman lo ni to boka ni ni chungin me pathum an thi ti in tual chung mi tenan soibok Magoi region Pau township gwe chi yo khua po military council report petu dalan tin so achu November ni ko zandar sarivel khan Pau PDF 10 an then fai thu Pau PDF thupong tu mi pakhatin nimin November ni som pani khana soya he dalan tin so hi ama khan revolution aphu sapol ni in atel thina PDF te chanchin le thuruk te hai chuakin military council report petu dalan sol takna athota ka wangin kanching felta ani chuba ka PDF mi pakhat in kana tanga holam chu silai chu saktumin alo beitoa ma se theitak lo wangin khuwa chu sanina birua tual chu mi pakhat tanpuina zara dalan tin su achu yipia khuwa mele ya chodora piuso thia pol tin ya le pin ya tenen an committee mek thu chiang taka kan thia ta wangin kan lo changa kholu dona kan lo da thata ni tina soibok Sakai region a piuso thia pol pani le mai che pakhat than ni Sakai region Khin U township Langsi khuwa le nga tin chi khuwa military council report petu piuso thia pol mi pani da chu November ni kuwa le ni som pakhat zan khan King Cobra Khin U polten anda tha ti sia tania an tha tak Langsi khomi hi military council report petu le ral thom keng piuso thi pol member kum somlimi u timang san ani in aral thom pon lak saka nga tin chi khomi ero hi chu military council report petu piuso thi pol member kum somthum pangami u suimi na nia Khin U township a hian piuso thi pol le dalante wangin khothen khathala nia tual chung mi puite pon thatti in King Cobra Khin U member pakhatina soi nimin November ni som pani khan mung yo kho pui tedla veng pakuana chen sitta kong yerana saimpan sukul bola nalong tong long zuar mai che pakhat ka hlumani thu sia tani an ka hlum ta khi ma ta jini ni in chomadar kovel khan silain voilian ka pa ani hi police na nen in him nai takani ti in tual chung mi pakhatina soya engpolin nge ka phlum ti ero sia talani lo Natalin township a military council teruat venglal le piuso thi pol te ka anni Pagori jenthanglam Natalin township tangyo khothar si songkong kholom sanchi kholal le piuso thi pol te telin mi panga te chu November ni som pakhat zana kan ni thu tual chung mi te hna tanga sia tani ming thu mi pakhat soidan chuan sanchi kholal te chena ina kholal le yi chi khuwa piuso thi pol mang tawnga zolia le kumina te Takalo khuwa kumio ten omkhom lain an that an vain military council report petu vekan ni ti na soya an ka tak mi panga te jinga mi pali chu natalo damdo ina hruai ni in din mun thalo tak mi pakhatero chu civil hospital a admit ani ti sia tani natali damdo in hnai vai cheng mi pakha soidan chuan mi panga jinga mi pani chu an din mun thalo khom mai din mun thalo zual mi pakhat chu civil hospital la man rifara ma se thian tin ka hria tin a soi Healthil thleng hi Phoenix DF Polten until ti ani thuan soya Nataling township chunga military council hnuai om venglal ten bana thelu thwai turin an sia tir ngal bok Jun thani li khan sanchi khosikula piuso thi polte bomkam apua wangin health department staff mi pathum le tual chung mi pangate an lo thi toa October ni somni pasari po khan Pagori gen Natalin township Quinsan Kholal utin awale military council report petu uteng thuna le ku counted khana te pa fa ka hluman lo ni to bokani mukawa military council taruat venglal tha ani Mandalay region Mukau township chauphia venga military council taruat venglal uchi phiochu nimin November ni som pani jingdaru khan ka hlumani thu ria tani silain an kap tin an soya tuna damdo ina ommek tuman an en thailo security anti khawlutuk athi ton ti bok ti in tual chumi pakhatina soya an venga chuan report petu dalan nian hriat larani thu tual chung mi tenan soibok kata township in kana PDF kumsom ni pakhat mi boral Sakai region kata township November ni soma military council sipaitele KIA le PDF tang kopte in kana kumsom ni pakhat mi PDF sipai mau au mu boral thu kata revolution pol tenan soi November ni som tlailam dar level khan kata township muta le o yin suwa military council sipaitele KIA le PDF tang kopte in kara in kana chuaka anin kala in khochung lama alai puimu atla kan hlo wangin an tol sona chuti lai chuan mau au mu hnung zanga silai mu in fu in athi tin kata revolution pol tenan soi he in kana hian
military council lama po mi pangan thi ti sia tani than tlang khu a chena in somni vel sipain hal selevek chin state than tlang khu a chena in somni vel chu military council sipai ten an hal chia levek thu sia tania November thla thlenga chena in hal chia za chu chani chuang ani to thu CDF than tlang thupuang tu pakhatina soi CDF than tlang thupuang tu chuan tun thla November chung hian zanlaman run halnon le a nimin po khan in pathuman hala in somnia kang chia ni zan chuan lungtil veng sipai omna hnai vai nia mundang chu agree veng lama ni boka tuna chuan mei chu mit to a an hal chia to zong chu in zan hi somvel ani tina soi do ang san su chi puna thu boya u phiomin te nupui ko ta in lan rengun chief minister hlui u phiomin te nupui do khimi mi choi chuan do ang san su chi puna ai ruk thu boy dollar le ranga chakpek ani chungchanga ko ta in lan le in adik ngai thu November ni som pani khan aron nem ngat vele thu sia tani do khimi mi choi chuan a pasal ngen na angin dollar le ranga chakte chu buat sein pi su chi hne na an hlan ngai thu u phiomin tayan October ni khata lo soi chhuwa to chu aron nem ngat vele ti sia tani ma se dollar le ranga chak an ruam man lai hun le an pek lai hun le ni chu do khimi mi choi chuan chiang takin a soi chuak lawa pi su chi hne na u phiomin tayan avapek po in ani chu telvelo thu a soi chuak bok ani ranga chak le dollar ai ru u phiomin taya puna thu boy chu omjanei lo all absorb ti in pi su chi chuan October ni li kon na chang le ta chuti rualin military council lamin dollar le ranga chak paisa te chu khoya nge om ti fin fianan nei lo ba ka thamna petu u phiomin taya nge po chu engsem na ma an la pelo ani November ni som pani khan ne piro jambutiri kota pi su chi airuk thu boy case number pani le panga te chu zofiania case number pathum le paliero chu ngai to hmana ne lo a case number panga thu hetu te in lan chu ne piro social welfare committee engineer pakhatani thu sia tani DPY na faparuk nei utain thaya ka hlum ni in kolina kum som pangami telin mi pasari military council sipaiten an that second region DPY township angsi me khua November ni som pakhat jinglam khan firfiak sipai force zavel lutin mi puite chen na inan ti chia saka an bung ruate ruk sakin faparuk nei utain thaya kum somlimi an mana akun hnung suya phuar chungin an khosim lamram an hruaya atukhuman ka hlum thu le khomi pui sang chuang ram hnoi laman tlan chiat hlum thu tol chung mi te hnen atanga ria tani chutiang bokin second region kolin township thanglam monhan chauna aukan tu wana le te chin khuwa tangin kumsom pangami kaung zonga ya telin tol chung mi pasari ta chu military council ten an ka hlum thu tol chung mi te hnen atanga ria tani MNDAA tele military council sipai telin kap chunjom zelin sipai motor pakua ti chia tani military council tele kokan MNDAA te November ni som khan special area Mokong district le Mupan district ate hele in kap chunjom zelin military council tanpui turakal motor somni pariat te chu MNDAA ten lolam bunin an lo baya sipai motor pakua an ti chia sak thai thu doko kang media atarlan ani ole khati jongkha voina chanchin thar kan ngai thak the te chu nia ngai thatu te in zawai chunga lom thu kan soye